Ngokugwata ugeni ikiri nteto cietu ceru thaa ithatu iri tariki 6 mweri jwa enana mwaka jwa 2024 amo na nteto iria nkureterete ni MCAs kwira ngavana Kawira iba kumenya ena mubango jwa kuithia mbunge auke. Umwe wa thuganirwa ba kuithia na kuinyangia kwa Moses Lenchero kwirwa gwatwe. Jaya Faith Chinago chwa kioto kiawe akuragwa ni muinge hakirikana ni mwamba. Mwandiki munene wa ODM Edwin Sifuna kuga Azimio etiaragene. Niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto cietu ciriambiriria thaiji. MC wa mbunge ya Meru Nandi ni berete ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ate ni baize ni akubangania kuithia mbunge untuku ya Aramisi kagita ka muswada ja kumwingata. MCs baugete ngugi iwere bangwa ni Kawira na Mike Makarina na aria berete ndwangi cia ukaria bategere untububu na mpui nkuruki ni berete abithabo ukaria bajokirie muriti ngugi umwe wa kaunti wetua reke watho nyuma yawe kuoneka akiritire makania abithaba mbunge u ntuku yegoro. Marion Karugi ni agotwambiriria cio. Ndira rwariro kwingata ngavana wa Meru Kawira Mwangaza rweregeiri kwarirwa ni MCAs mbungene yo ntuku ya Alamisi. MCAs ba ni baitorete kurita mukana kiri ngavana Kawira Mwangaza na timu yawe ni kiraba kuwa ni baibetu ati ngavana na timu ye ni baibangite kwithoka assembly ntuku eu na kubwedia wenyangia onto MCAs baba kuwa rwariano rweta na mbere na ngavana abati wikinya kwithetera kana remwa atuma wakili wawe ende batitekerie nyangia ubangaratanira mibango yo participation nirathirire goro na twagashokia nkatho no ntantu baraumirire kwa wingi guta maoni jao na bamwe bagisupportaga impeachment na bangi batego support na mantu jo jakira na ndijali ndene ya county assembly ni honorable members ya kiba county assembly bare abakethira bena time ya kumba ko debate bonora motion jogeta na kinyanga bana wetu akomba kuomba kwithira akiomba gwikinyia kiri county assembly ni tukumukaribisha muno kenda na womba gwitetera ireri haki yawe no ntunia ki muntu ondema kumba kwithira akiaria. Nampenda kuira county yetu na ngavana wetu process ira imbere i process official na wogo ntije ndekiote na imani kwamba no weje nyombeje ugakanusha mastaka jonze na twakuthikira twakwira we free umaro chietire okay okaithetera county assembly no nthikire bura waithetera na nkona makosa era ya tenorito na nkaua oni mushoni ura nkuvote no ntukuya waithetera na njira inambi ina heshima. So Ameru to maintain a man on Thursday tukaya itoterete tuthikira gavana na aichi kwa tireta wengwa aena right na democracy ya kureta a legal representative kana muntu ogesheria wakili bawe beye bamuthetere na mukana na joni kiri baraba kwenda utumiro buthuku ati bakona bora mutanganga onere ngari ne ya monki ito igwenya mibango ete na kubanga bya kwithi assembly anga mantu ya maingi otisha kinya ukatha kwena vitisho bando assembly tukaendelea na process chetu lakini barana baba konda utumiro kinya itu baonyo iba imenyerere no ntueto utumirika wacha manena sheria njarene wacha manena sheria na iwoke authority accountable akuga we assembly je mheshimiwa governor okweko gochiekira maukune ja kuja kutho we mutongerio muthuku na mutongerio rote kuthingata watho na batu tutegutinda gukwiranga ui governor ukathithio ukabanga wenda kuja kwithia nyombe ijana antu kuga weje withie nabo bugatirimana na full force sheria bakiwa kuri na bisa wa county uramurikirwa kirita imakania kire public participation ira irari goro bakenda jukirwa Italia nawe governor nkurikana ukweja gwetu ndimbiri na ukweja kianjuri wetere wera antu banti moesto be antururu no rio mbego kugera iga
scenario inkomenya no kwenda gucokeria kenda ona ya gwita kuga wandine kaire anga u mheshimiwa Makasi na ngerere igaro mbere anga mheshimiwa Kirinya kinya public participation turone kinya a staff office of county akiarire ntoto idara arirakia kwera officers baraba conduct public participation ete abaithia ete abathithiria mantu ayo nte abathithiria so threat itena mana ukagwithia ngavana we genuine iyo assembly with the tere weta senate with the senate with the tere o ma senate wenda with the court with the tere court menya ona muntu jora akaria muthenya ora etete kwithia antu na kira kiundigaria ge the same public participation kwina antu baku tonto jawoni hapo west barare antu barabara ugo geta na barabara uga wite ande ko baku bareo are uga wabora gore kako gu ande kiuthio ni bakoromba uma bisa ukaria bukwana ntukweu nikienda betithia na mbere rwaria ru batiotangwa angondo menyithia antu babonte utikio kikarigiria twitangugira mwananchi omiro atwere nontu ni mamuraka watwere tukaitanguwe nontu na security nontu ere ona na ne kila mtu itukuromba security ire kongana ya ukaria assembly ne ukaria wananchi lakini ukageta mtu kama toero ne ja tonya assembly kana ne ja aithie nontu we crime na violence uti mtu gatedia na watu angavana na kuona wae clean utiathinya abanga anto nontu ku TV ne kuona anto bakiro beje bakaretwa ibaumire ibeje bagatetere ngavana security agencies chiomthe ni bwireta kuthuri arat nikenda ire katwitango getura tubwirete gwita na ngugeu endelea bwega unenkerwa fair hearing na tutumba batu gwata fair hearing tuigwe rutere rwaku na mtu aja akauga ari boteni akaja na evidence akauga bo ari bukariojo agachieresa lakini watumira violence then it means Kenya yonthe kana dunia yonthe kamenya gugwe mtu violence no te tayari gwe kuthingata ini sheria so my advice is very simple thingata sheria na mburi antu bamiro bonthe na especially abothe guchi west ukagita mwana wa bothe guchi west wa erueja mutindwa kenda geraiga kana ithi assembly atorerwa muto kana ringwa risasi yakua nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kinyua. Koti ya Mauani itete watho gukamatwa kwa Felix Kombo mwe wathuganirwa ba kuithia nja cha musiasa na mubiashara Moses Linchero mugambithania aritete ugambi bo nyuma ya mwekuru wawe kuga mwene kazi twende arenja na atendi omba gukinya koti na ari athuganirwa bange bakinyite mbere ya koti igamba rirere kagwetwa tariki 24 mweri jwa kenda mwaka juu. Dennis Mugendi ni akutumenyithia. Koti-ini ya Maua iri ntuku ingi ya gwitika igamba kwa thitangwa bawinyangia bwa into bya mamilioni ya mbesa bya mubiashara Moses Lichoro ikarika ria thithikire meri imeka yithiri nterene cia Kabwitu gicigone kia ubunge kia Igembe Central. Koti ije gukurukira mugambithania munene Felix Kombo ni itite watho bwa gucwana na kugwatwo kwa Francis Mutuma Ruben ni nyuma yawe kuregi wikithia igambene na atuma mtumuka umwe akugi mwekuru wawe Purity Kirito uria erite koti Mutuma amwirire auge kajitwe indi akurua ciiko baruga cia cibitari gukujira no mwajie ciaura mwenzenu walipo na hiyo sababu imeletwa mbele ya mahakama haijadhibitiwa vilivyo na ushahidi ambao unahitajika. Kwa hivyo itabidi koti itoe kibali cha kukamatwa kwa huyu Francis. Koti ijaridhishwa na maelezo bila stakabadhi za kuunga mkono hayo maelezo. Na hii ni kesi ambayo unaona iko wengi na mmoja wenu afai kusimamisha kila mtu ikiwemo hao mashahidi wanne ambao wamekuja bila sababu ya kuridhisha kila mtu kwamba kesi isiendelee. Bobu gitumi gia koti gwita watho bwa kugwatwo kwa Francis Mutuma igamba riri kathikirwa tariki 24 cia mweri jwa kenda indi Mutuma agwatwo mbere ya tariki iu utirio ritiumba ikuthikirwa. Francis Mutuma aliona anatembea akitishia wale mashahidi ambao wanatoa kesi dhidi yao. Kwa hivyo ningeomba koti iangalie hapo kwa sababu anadishia ile bunduki wanayo wanapenda kwa barabara kila siku. Dennis Mugendi, Weru TV, koti-ini ya Maua, muciĩ-inĩ wa Maua.
kaunti ya Meru. Faith China uria ni mukari wa Kirera urirwe ni mwingi nyuma yawe kumenerwa akirikana na yite mburi na nyumene hata uturo bwawe agichwo tungata kuonokia moyo jwawe na jwa mwana wawe uria akamatite Faith uria wari umurito kagita konyo mubu bwaririkana kukwa ni untu bwangura regional na ndinja yawe iguchwa kioto kia mwendwa wao Paul Wakabithi ni agutwa chotariria. Ni tureke bari gwiririte nturania kereria wadini ya Nkodi nyuma ya mwekuru umwe murito gutauturo bwake nyuma ya kuburo ikiumbu ikuye gutwigwa njau akira waneyite mburi antu abo bari antu batano bamuwatire bamwira kwiya mburi lakini tikari na mburi na retwike kana yite mburi nchumatano lakini mburi yari kwa mwene baya bamuretera mburi nchumata baya bamubura nchuma ntwe ya Aramisi nyamba muturire Aramisi utugo iro bagire musi bathongira bamuwata bamuruta bambire kumubura basoka bamuringia rugongo bamuburira bantu kwa ina kamuro mbere mwene athi kugwatwa itinagire kurutwa nyomba akorutwa nyomba ira nena athire kurumwa tena nakuwa kwinyereka ira naringire mwene thimo aya mwenira neretire ugitina na mwejathia kaiya mburi bathi bakagwatithia kanoti mbete ciatigara baire cukuru ganto bamuche bagitigiro murigo omunene wa kurera ana bamututiki batano kuruta mbesa na mwiri uyu tibati kuma odikothikwa nontu neni chaina wa my sister na arenjara ntia thirikari ende ko tubati kuthucia barwa tumeyabo tutucia barwa ke thirikari tutucia mwiri wetu tuikuthika iratigiterwa na runini muno nontu kana karagati kana kamyanka ire na karagakuru ikamyanka 15 ende nkona gutio twingai murigo muno tutigaritwe na murigo tutiumbanire twi tigo nontu wetu turi batutigite na tutigitwe antu batatu na tio twinde batatu tiwe nyate na baba ke nontu murigo na batatu tigite na banene muno nei murigo munene muno nyama mwangu atiumbanira na tutikuga mami atiumbanira ima mimi yanke akene diete mono na atine nyenya ucheria tuginya baba no emoyo mba tutetheria tutinya baba ende tutegemerete mono tutegemerete mami no mami tikwena kibaromba kuthigo nkurukiba urite thirikari gutigira mututiki na kuwata gioto giake mba utetheria thirikari enjebera noru nondo tiego ntigano naru nduruta antiomba kurutethi ondiene nya kurutethi aina gere kundaithiria baba muragire mwana ndeta banjugira boka pisa mangato udinabo nkiripotera uru TV kumantereche Tharaka nturania kereria Bito Paul Gwakabithe. Mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna na ugite guti mpatho irio kiri ngwataniro ya Azimio akiuga biama bionthe biri amwe na etuare aruare ya kiama kia ODM kurekeria akiama bao gwita kanjuni ya minister ete angaratania ngugi ya rutere ruregani mbungene. Anthony Kathenya na ripoti iji. Ntuko Kathomba nyuma ya kiama banene kiamani kia ODM gutaro gutonya kanjuni ya mawaziri kiri thirikari ya Kenya Kwanza ni Rais William Ruto ni kwithiritwe kigwetekana kumera mpatho gatika biama kiri ngwataniro eno. Mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna akiumagerio mndena gutejanĩria mĩario eno. Sifuna akiuga biama bia ngwataniro ene Azimio bili amukire gutigira utingogi baba ndeni ni bungeni ni bukuthina mbele. Nataka nitangaze kwamba vyama vyote tanzo vya Azimio viko pamoja, vimeungana, hakuna mgogoro ndani ya muungano mzima wa Azimio. Tunazidi kufanya kazi yetu kama wale ambao ni wachache ndani ya bunge la kitaifa na bunge la Senate. Sifuna akiuga gakire mucemanio omde wa bunge bangwataniro eno biama bibini betekanite kuwata mbaru itegarira kiama kia ODM gutara Junet Mohamed kujukia giti kia mutongora baba nini bunge ni hamwe na Millie Odhiambo tawipu baba nini kire bunge eno. Kwa hivyo kumekuwa na kikao cha wabunge wa Azimio na wameidhinisha kwa kimoja kwamba hao ndio watakuwa viongozi wa Azimio ndani ya bunge la kitaifa. Nataka niseme asante sana kwa niaba ya chama cha ODM kwa kuunga mkono pendekezo letu. Given the unity that has been demonstrated today, that I see a very bright future for this coalition. We are going to stick together and do and execute the mandate that has been given to us by Kenyans as a minority party in both the National Assembly
and in the Senate. Amwe na uguo kagita gaka abunge bae kuruba kiama kia ODM ni bolti Raila Odinga gutigire governor county ya Homa Bay Gladys Wanga ni akonenkero utongoria kiri twanyatura tutigitwe kiama ni giki. And we know that she has the vigor, she has the energy, and given an opportunity to serve in any of those 4 positions, she will take the party to greater heights. We know Baba cares and he understands why it is important to include women in the remix. Tunataka kuona kina mama katika Central Management Committee. Tunataka pia kuona kina mama katika NEC, National Executive Council, ama lile baraza kuu la chama cha chungwa, na hata vile vyama vingine ambavyo viko katika muungano wa Azimio. And it is not tokenism. We are not asking or begging to be given. No one can doubt the capabilities of Honorable Millie. No one can doubt the intelligence, the competence she's bringing on the table, the experience. She's a seasoned politician. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Antony, Rangi wa Kathenya. Arungamiri ba ukariantere chiandine na Rwanyange ibezete amwe na gwika muchemanio jwa kurikithia ukariantere wa yuthi atongeria batunisa na kinyakuru banjuri ni bamwe babaria bagukari kikaroni giki. Inya ananiita mimi ni mtu wa kuhudhurania watu, yani kuleta watu pamoja. Ni wavijana 10 ambao wako secondary. Kuna wasichana wa Kigene. Kuna vitu ambavyo vinaripotiwa kwa administration. Nataka kumalizia. Alikuwa katikati ya hii migogoro yote na kushughulikia kuanzia 25. Na inasema hivi, mpige ya vikairi tana. Nikuja Shakaora hapa kwa hii shamba ya hospitali. Kukakuja waizi ambao wanaiba mbuzi za wenyewe. Na hii ndio malalamiko ile bwana ACC ililetwa kwako kule kwa ofisi. Wazee wa Njori Ncheke shiraini yao iko Ncheru. Shiraini yao ingine iko Kenyaritha. Na hiyo ndio bwana ACC hiyo siku tulikuwa na maandamano alisema anaitambua. Akasema atambui hii Njori inaitwa Njori ni quote ambayo iko Ndiene. Shinda moja hao watu bwana ACC wako nayo. Kuna watoto wa Njori Ncheke wa miaka 25 na tujawaona hapa kwa wazee. Si ni ukweli? Hao vijana sio wale, hao vijana ndio wana arrest. Na ndio maana tulikuwa tunataka tuambiwe maneno mawili. Kama GOK itafanya kazi kukiwa na Mr. Rekonga, polisi bosi ya Rwanyange, ama ni wale watakuwa wanafanya arrest. That is the demand of the community. Hiyo ndio community inasema. Tunakuwa na cooperatives na societies. Mtu anaingia society kwa ajili ya manufaa na biashara zile zinaendelea pale ndani na interest za hiyo society, hiyo cooperatives. Ningetaka kujua leo katika Njori ni society gani wako naye ambayo inaleta faida, iweze kufaidisha mtu. Tunataka kitu moja. Ile kazi wao wanafanya wafanye. Na ile kazi community inafanya ifanye. Na wasee wetu wasiingilie community tena. Sasa tukiuliza hivi, mauongozi ama uongozi wa nchi inalindwa na vitu kama 3. Kuna spiritual leaders, kuna administration na kuna political leaders. Mimi nauliza tu swali simple. Watu ya Njori wako wapi kwa katiba? Kenya na aru ote mtotije mukinyo jwawe. Na ote mtobati gukinya mukinyo jonge. Karati sawa. Mbere matogire atire Kenya na aru askari agakugwata. Kinyera wambu wako hapa ata confirm. Hata ile ilikuwa inaitwa frog marching. Ere kugwatira mtu durubare nyuma aja wa mweti viate na to na biara vya maguru. Ontobo ibo athirere. Askari hata kuthithirio. Tuwezi kuwa chief wetu ako pande hii ni mwanasiasa, chief wetu ni mwana Njori, chief wetu ni mwana administrator wetu. Irongo, tutakuwa na kazi moja. Na mimi nikiwa OCS wa huku. Leo nimetembea na deputy OCS. Security nitapea nyinyi. Ile kitu moja nitasema.
Kuna hiyo vitu nimesikia watu wanaitishwa busi, watu wanaitishwa madisi, watu wanaitishwa ng'ombe, wanapeleka pahali. Hiyo sheria mimi sina. Haijatoka kwa katiba ya Kenya. Sawa. Ukikuja kwa ofisi ya OCS kwa umeshikwa, nitakwambia lipa cash bill na nikupe receipt. Sawa. So hiyo haiko kwa maneno ya busi na madisi, hiyo ni yenu. Mwenye amepeana pesa pale, mwenye amedhulumiwa pesa huko, akuja nione. Sisi kama serikali hatuna shida na Njuri, lakini hatutaki shida Njuri tuletee shida mahali tuko. Ninasema hivi tena, Njuri wa hapa, hao watu viongozi wa sub county waliniambia hawatambui Njuri wenye wako hapa. Kigene Itana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma kagita gati kuraja na nteto nkuruki. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade raino, ni raino, ni raino. Mama mabade raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Urena kamwako gwaka Mujengo Hardware irere barabara nene ya Meru gwita mawo mugaruna White Star Hotel irena ginto kionde kire mubundi wakwako batara mwako nejo turine into bionde bya plumbing, electricals na kinya into bya kwimba bya mithemba yonde ja mabati, simiti, MDF boards, mabo sheets, granite, chandelier lights, bulbs,
sanitary ware, electric cables na kinyarangisha mithemba yonthe na bionthe wendairwo na magurija kunganira mukojo waku. Riongira ndwangici yetu Nairobi Tasia Stage, Gate B, Fedha, Machakos County, Katani Limas House, B Center na kinyabarabara-ini ya gwita Mama Lucy Hospital. Kugwata mantu nkurukiri turingire thimu gukurukira 0723 500 265 kana 0726 604 388 Kirigori Nairobi. Nagori Meru turingire gukurukira 0715 883 358 kana 0702 349 810 kwararira customer care desk yetu. Mujengo Hardware, your reliable building partner. Mandagitari kaunti-ini ya Embu ni bagutetanikire bakuga thirikari ya kaunti ya Embu ni ikirite ngatheti-ini kuongerwa ngathi kwa bamwe bao na gutiga bangi mundune na ndi baugite bakagoma gwatuika batongerwa ngathi bonthe na bandi kwena kandarathi ya untwire. Rita Mwaniki na Rugonoru. Marigitari a thibitari cia muingi thiini wa kaunti ya Embu ni maugite ni makwiga miro yao nthi kurumirira amwe ao kwendekithio kwandikwa permanent na gutigirira aria engi. Guku magikaga mirurungano ya wa muthenya niguo gukanyiria ruvonge rwa kwandika aruti wira a kaunti ino kwandika marigitari aria onthe a kandarathi mandikwe permanent. Embu County pesa yao haitoki Tanzania, inatoka Kenya Revenue Authority, na sisi ndio tunatoa hiyo tax. Time has come. Our numbers must count. Public Service Board must answer why they can only promote one cadre. Guko riu makiugaga kaunti iria ciengi ni irandika marigitari ao onthe permanent kwa uguo utongoria wa kaunti ya Embu ndwagirirwo kuga matire na mbia cia muvango uyu. County is not any way special. Nyeri County has promoted, has employed all contract employees to PNP. Tharaka Nithi has promoted, has confirmed all contracts to PNP. Right now, Machakos is employing to PNP 600 healthcare workers. Ni mararikiria kuga micemanio yao na utongoria wa kaunti ino ikoretwe itari na maciaro. 3 weeks ago, we met Her Excellency Governor Mbarire, and she had promised that with this advert, they were to cater for entire health sector, or they were to be all cadres. But it's quite unfortunate that when the advert came out, it was only considerate of one cadre. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Arimi ba kiwanda kia majani kia Gembe Tea Factory ni bagitite maandamano ja kumeneria kunyamarua kwa kagita na ndi kiwanda-ini kiu kia kiego ya mwena kwithirwa kiwanda kiu ni kithithagia majani ja maingi. Akariba baugite nyatwanya twangugi kiwanda-ini kiu ni thina bakiuria erekeria bao babategere. Arimi ba majani ba kiwanda kia Igembe kiria kiri interene cia Kachio baandamene kwira mukarigiti wa majani Muriki Kanyaru yakiao bakwenda na bagwitia kwathurano na kiwanda gia Kiegoi tontu bakujirite mawega ja kija utijo bobonaga bari ba kiwanda kia Igembe tio kwithirikio kinene itwethereta twinyelekete muno na tukinyela Kiegoi factory na nontu bagwithirito watene. So inkuromba twathurano nontu bagwithira bombere ito produce mayani saitiebo ke production batu twina production yero saitiebo goyaile twanya tongweto kya kuya twanya thate eruare twanya tongweto kya kuya twanya thate factory beta ba koloma mbondi yantu batandatu director batandatu bakera nende twaya nei twanya tu bare aya na twanya tutano
Kuiko maanisha factory yegembe yeyukia twanya totano. Factory ekiegoi eyukia twanya 25. Thai kwetwanya turari to 3 trainees. Beana twanya twele kiegoi kanya kamoko yegembe. Batwe igembe kuma thai kiundu na tore to kumenya kanya getu kethe atia. Batu tukwenda chairman Kanyaru atonyaria. Bogona tonyarua. Weja mantu ni jarungamiri kiwanda gya kiego kiri na batano bonthe na kya igembe ni umwaki ureba kwa kinyana ratunyirwe kanya kamunini wa mukaririgiti tio arimi bonthe ba iwanda bio biri betikanirite kanya kau kaeja we kiwanda kya igembe KNZM twarwe position ya vice chairman Erumako aya abatu thai ko kinyare aitako yana re ineretire ibato sunere nonto bo be batano na batu to na muntoreko atu to batiko nenkero akieto twete embe nonto ito bongela mayani kioi ito to bongela ibe to matodeta kaya wate ona kwareria ne kanyaru sio la bangi to sio la wa to nyaria Inteto nandi batumite mukana na kwa kethira batithikirwa bakathithia maandamano ja manene bari arimi ba factory ya igembe bete mwanka factory ni akiwe bagakiethanie ta kugwitia aki yao batu itwinyiletwe ne mbondira Kanyaru atongoretie yawe muriki na kuri mantu yarirwe ya ni arimi bonthe barirwe nyeni ko yaunga mukono ne itomo honyo na mantu ya nonto ito ya kuloketie mbondine na to muromba to vice chairman yake na bare otothikiria ito mwaonyo mbere ntuko 14 tukathithia maandamano ya manene yo mutobi ndi oniki uri girankuria ri ana bakiegoi bakithoma ningi bego mbi bathoma ekoro bakiegoi baititanda ingi bagacio nao egembe ibaitacia ende itocogerwo bia to bwana Kanyaru otoinya buruku marira nthe ya omberwe batu mwana wembe o factory embe murimi wembe o majani chai na inyelekete be kwana na Kanyaru batu itokwenda kuthikirwa na tukwantu gwikominainya okiagwethira tatuthikiria nyuma gwikominainya twacemania na tukamenya atwera tukayukia Dennis Mugendi Wero TV wandini akachio Igembe South County ya Meru. Mwandiki munene wa rwang'irwo gima thirikari nene Mary Muthoni augite thirikari rina mubango jwa gucokia Linda Mama ire itetheragia ekuru mono bara bena twana tukenke kagitene kaunke amayanasys Kenya ibekirite kirore witikaniria bwa oriti ngugi. Mwandiki munene wa rwang'irwo gima Mary Muthoni ni atenerete gucokera kwa mubango jwa Linda Mama na njira imaririte bonene aria ekuru babarito bakagunika na njira cia mwanya. Basically, Linda Mama was the program that was taking care of pregnant mothers when they were giving birth, during delivery. And what we are doing right now is repackage the same and enhance the benefits. Ensure that Linda Mama is still there, but the benefits are more. Okay? That we'll take care of prenatal care, we'll take care of normal delivery, we'll take care of cesarean delivery, and we'll also take care of the newborn care. And equally, if there are complications, if a mother has complications, then we will extend the same for that. So the package is bigger and it is much better than what the ladies used to, or the women used to have. Kagitene okaunke amayanasys ibekirite kirore witikaniria boriti ngugi na rwang'irwo gima nthigurune. Mwandiki munene wa amayanasys Seth Panyako na ugite jamwe ja mabataro jao ne jainganitwe. We have met some grounds which are going to be a foundation to achieve what we have. But one of the key issues is that the government made a promise with us in 2017 of enhancing our uniform allowance, collective bargaining agreement, and a uniform allowance, and nursing service allowance and risk allowance. In this CBA, we have gotten our risk allowance, we have gotten our uniform allowance enhanced by 5,000 shillings. We expect it to go up to 25,000 in subsequent CBAs.
and also the nursing service allowance to go to 30,000 in subsequent CBS. Akiongera ni bomirite kwa miaka 10 mbere ya ntukwena gukinyanira. It is true that the nurses have waited for this CPF for more than 10 years. We have agreed more than 4 times and it is changed. We agreed it's changed. But at long last we have a collective bargaining agreement that will serve as a foundation for the future engagement. As a nurses union, we have resolved to engage our employers both in public and private sector through the law and specifically putting forward the issue of dialogue. We do not want to engage in industrial actions because most of industrial actions, the end result is loss of human life. Nawe PS Wogima akiboria baritanirie ngugi amwe. We want a collaboration in terms of human resources for health, and human resources for health being one of the key pillars for universal health coverage. Let us go together, let us help people at the bottom of the pyramid, let us help Kenyans at all levels of economy and equally in all our health facilities. Timbaru ba kithomo tigania Central batongeretwe ni DCC Jackson Orenyi ni baugite kwina wongereku bonene bwanda wa chambogita machukuru ntomborane ugwati bonene baugite aciari na ndi babati kuraitha na baona rithore thaga kenda batekorire mitugone irete agirite. DCC otigania Central Jackson Orenyi amona wa Timbaru bangi bakithomo nterei iba makirete otumiri bonda watiambo gwita muno bangi mashukuru irabakuwa kinyaiti ukumete chukuru tia primary untubolo terete atiari kiara bonene. And it is sad that some of the parents consume this in front of their children, and when a child akianza kunini kuonja kidogo akifika kwa shule akili ina badilika. So if you are a parent or a guardian and you know you are partaking cannabis sativa, time will catch with you. In almost all universities these days, rich or wealthy guys have known that that is a place to make money, and they are selling drugs, and watoto wengi wameingia kwa drugs. Young men and women are not able to even to complete their university education because of the challenges that are mentioned in the universities. Again, some of them are facing a lot of hardships, and parents may not know this. Some of them are going into crime, and our parents at home may not know it. Please, you parents, even as you form these children, make sure that you also remember those young men and women in colleges and universities. Kuringana na bo kuritwa kwa mibango entumiri machukuru igotumite mituo yane kathukanga buru untobwingite kinyama karika yano tumirwa botho kukiwendo tigania isi itongeretie kaunti Meru. Some of the parents are hiding these occurrences. Mtoto wako amekuwa defiled, you don't take the necessary role as a parent to report this to the authorities so that we can take action. Some of them go to the Njurinjeke. Some of them are deceived by the culprits that I'll pay you 1 million shillings if you don't report me. Then after the evidence has been destroyed, anakuruka anakuambia mimi sikukuambia tutakulipa 1 million. That is the time you come and report. Utakuwa umereport ikiwa late because we don't have the exhibit, we don't have the evidence with which to prosecute the case. Bareti egitara kiathoge okongwira na kweana chiewa kia skulu St. Dorothy School Massimo Mikindori. Last year tulifanya mtihani wa KCPE, tulikuwa na wanafunzi 53. Last year our mini score was 396.83. We were position 1 Meru County and Tharaka Nithi. I am wondering kama Isiolo kweli imetushinda. Isiolo our neighbor, sidhani kama iko karibu na sisi. Sidhani kama kungekuwa na shule hata Embu, I doubt kama kuna shule Embu ambayo imetushinda. We are here to form the society. We are here to build the future for these precious kids. Shule ya kanisa
inafanya ile tunaita holistic formation. Holistic formation maana yake ni kwamba hatuweki tu akili kwa kichwa peke yake. Hiyo ni muhimu. Lakini tunajaribu kubuild mtoto aweze kuwa amekamilika mwili, akili na roho. Kiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Lispa Kathure Kimathi mwana wa muciari ntigwa wina wathe ni akuga kumania na uria thina ibandamanite na ndikiroto kiawe gia kwa mwarimu ati kona kigikinyanira. Kathure uria wagwatire grade ya B cukuru ya Ray Alliance ni akuromba endi wega bamutethererie ni kenda ritanja yawe ukombone bwa thina. Abura gutwikaga kura kuri nkugutire mbokwe nwabu kuthiete na mbere na nwabu kuri kwa mwekuru wa Ntigwa Pamela Gacheriwa Kimathi kuma Ntori Akagoma wa Ndiaganga akiri gicigo mbunge kia Mara. Nigutiwana kanyamo kaomba gutwika niko ukwendia ona kaire tugaka tukagurira ndimu enu embega ino igwa twanikenda kamenya buria mauntu makwendelea na una university juka uragia jioria. Pamela gutwika imwekuru wa Ntigwa na atari chwa arathari mwana kana gakari kana runtaia kana rwembe. Indiria twakenaga ugu tugwikara ndi twaeciria mauntu ma university ni twegwire nkoloji yetu jiemana nonto university irienda mbeca nyingi muno. Mwarwa Pamela atu Lispa Kathure athomere cukuru ya Ray Alliance aragwata grade ya B. Ira yaretire meciria na nkinya mwagago na Timocheni wa Pamela unkende kinya Nturene Akagoma akirigagirwa kuthungira University ya Kenyatta tariki 27 mweri uyu. Uga gukoni kia umanindi muno lakini ngaino wanteririe ngaino wangwatirira ndekara ndimugwatirite mwanka ali mwanka alikia muthenya barugia yaumire ya mwana indagira na kirikira kinene muno nino ndakinyange taturi nikenda beja ngagunda gwambite aturi ndibandikira tugaro beja ndibagwira mbonekare bakwija gunteria kwende ndarugeza sai na irio antu bara bejire ona baya ngai ndio nataka baya ngai bana ngai bara tu baya antu bana. Batori baba baturaga kurikana mucie kwa Pamela bakirigagira kuona no mbikenda bakaomba kuira mwana wao cukuru na aretua ngiri over 200,000 nikenda aomba kuruda preparation atori baria bejaga nonto bwa gutetha tethia mujiojo nibageretie muno na gutimbesha bena jo itekinya no ngiri 5 ira barikitie na kuona ndakinga ino mari kana mao makinyete matano indi gutire bupo nene baumbite kwithirwa bakirutha bomba kuira mwari uyu wao cukuru na twageria kung'ang'ana bo twingimba kwina mbeca tweja twaruta kanyamu kau twaruta kanini tung'ang'anite ona kanyamu kau tukuruta gati tuterie no kumugurira no gintu gati guteria no mbitureruga nako gacai tukanyua ntukwegwingi kwina atongoria baria tutite muno kuma baria banene muromi njuke kwi manake mamue turi Siberi twina mamionge wemenirepu Susan Ngoge wa Mwindu twina baba wetu nuo gwitwa baba Kareke tukubera itonjoni bwone bobo bugwite Akagoma. Mwari Kathure kiroto giake akiugaga igutwika mwarimu wa university na gutetheria gina muciari gwa kanyomba na nkinya gwa kankinya muci wao. Niningwa ndalikia skulu mbomba kumosukuma awatigele kana mbomba kumo push forward kanda mbomba gukiria njata ya mujiojo to make this home a better home. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Mubunge wa Ekuru Meru Elizabeth Kailemia ni ariombetwe kuririkana Ekuru Ntigwa kiri kigina kia ngafu ni untu ni abekire mawira ne kathumba ithurano ne bithiru bakiaria akia maba bamwendwa single mothers baugete batakinyirwa ni utungata bwa ngafu kwao. Gikundi kimwe gia Ekuru Ntigwa gikomekana ta mwendo a single mothers kuma Antere Echanatho ikibumiritie na kuria mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru to Elizabeth Karambu Ukailemia na baririkane wa buraba mugwatire embaru wegitare aromba akura nontu tayari wende na karirite giti na no batiri kwithirwa gichokia anjara ya kuthinambe na gutetheria ikundi ibibi na baba nenkagire biraba kuromba muno mbecha achiangaf tubwirite ke single mother kana ke antu baba ti mukuru wengwa nana
indi we nara kungi na kubwiria nteto lakini batwe naremete kwiyotata kuturikana amwe na kuendia baru cionthe cienderwe na uline bau ni batwe indi mwire na turikane ne ontu itakinya riri yite no watwirigirite nejera turi tumuwate kayala ikakue kare twamuwatire kararea ni twandikire proposal twaendia mairithe tukwa munyambu endu tutona kintu mia nejere kiri batwe na twamuwata alika atwira njara ike ni nkue muno ni tumuresie kenda akaminya gututethia kaile mia ni twone ni mwekuru mweya twamukiria twi na ni twandikire kina proposal twaikia mairithe tu obisine mjambu mami eto twakuria koto utatire kana keta kinya kake kunikilirwe asi twakureria njara watu utatira watu kirira utwethiora kawira twethacia twaita miru tukare akwarirua tukawa peki number wrong twamuringira ata tuibwe ibwo kwenda nawo utatira kuringana na Ekuru Baba bariuga ti bwega kuona mubunge ojo itaka kwendera rutere rumwe na agatiganira rutere rwa rungi nontu ukuma akuthurwa batamuona kinya ntere ino ochia na thu na arende bakumuria na thiurukage guntu kunthe miru nontu ono kwaringirwo ekura kaile mia no tukuria atiri mama ni menti yakire akwere yonto tukuibwa imenti nuri atu tutikuona itokwenda kinya twendo nyokuona utorairi nombi 20 wasiange koro tuthikane ciange koro na ciakoro turi ito weterete ta kinya ruari tukuririkania mamu turirikane twika wikite bangi ukiria bangi turolele TV ni ibo bokeria bonene sana katwende tutakwere kura tunde turi ekuru tukiokwa toyukirau kwendere saiti nawe turirikane no tontura sino etire kuma na Thegebe North Peter Class Chabari au ni twakinyirira muthejo anteto chietu cheru thaa ithatu mbita Maureen Kinya mwonanio twa mathithio ni Purity Richard.